twinjire kuri Arsenal yakinaga n'ikipe ya Brighton Hove Albion Ligan. Arsenal yabonye igitego kimwe kare rwose mu ruturuturu, ariko icyakurikiyeho benshi bavuze ko ari umupira mubi, bibaza abatereteta arakina gutya imikino ayirangiza akina gutya. Nanjye ndavuga nti niyo match mbi. Icyangombwa nuko akina, nuko baza uko inyama zabazwe cyangwa n'amanota 3. Aho ibintu bigeze, ikipe ya Arsenal iri gukina irwana no kwegera igikombe. Match 8 ni nyinshi, harimo na match ya Man City. Buri muntu wese yakishimiye uko ikipe ikina. Nanjye nakurikiye match yayo niyo narebaga, ariko yakinnye nabi, yatinye cyane, yasubiye inyuma cyane, yadefandaga cyane, kandi byarimo riske ko bashobora no kubishyura kuko umuzamu yagiye akora amasave defanda igitego kimwe ntabwo wabihagarara. Oya, hari n'ukuntu wabonaga habura gato rwose ngo bayitsinde bayigombora, ariko ukabona nyine umuzamu arongeye abaye umuzamu muzima akoze save. Ikintu cya mbere, iyi kipe abantu bari gusuzugura yakubise Man City, iyi kipe ya Brighton. Brighton ni imwe mu makipe azwiho ikintu kijyanye no guscoutinga abakinnyi, ikazana abakinnyi bato baza umupira biyaminiya pe. Nahoze ndeba nk'uyu musore Kaoru Mitoma umuyapani bagiye kumukura mu ikipe ya Kawasaki Frontale iwabo muri G1, muri liga yabo yo muri Japan, igihe cya za Covid. Uyu ni umukinnyi ibazanye, yarize muri kaminuza y'iwabo yitwa Tsakuba University, yarizemo the arts of dribbling, ibijyanye no kudribura gucenga. Ibintu Mitoma yize muri university, bya bintu njya numva navuga ngo ibintu nabyize muri superieur. Ibintu yize muri university gucenga, the arts of dribbling, gukina umupira cenga. Ni kipe yitonda igashaka, ifite ibintu bintu byaje by'amasoftware yakorana n'ibintu bya za AI, ibintu bya artificial intelligence, aho bagenda bagashyiramo ibintu by'amadata y'abakinnyi zikazajya zibaselectingira ngo bajya kumuzana, basanze ahantu hose ari green light, ibintu byose basanga ari umukino w'icomplete, bamushisha muri Union Saint-Gilloise cyangwa Royal iri ayo muri Belgique, baza kumugarura ameze neza, atangira kubafasha. N'aba ba Bareba n'abandi n'abatrosari niho babakuye, izi kugura ibifite abakinnyi baza umupira. Rero iyo ikintu cya mbere ikora, nta kirwanira, nta kihomba, iragukubita umukino, irakwataka, irakwagiza, iragushyira mu izamu. Urambwira ngo Arsenal yaragombaga kureponda nayo ngo ikazajya nyine iwufata nayo igashaka kuwukipinga, ariko ikibazo kirasa n'icyo twavuze kare, bande bawukipinga. Abantu bari kubona bino bintu bakagira ngo biri kuza hari, ariko Arsenal bishaka si ubushake, ahubwo niho ibintu bigeze, niko situation bari kwisanga bimeze gute. Umuntu yitwa Declan Rice, usibye ko ari bya bindi bavuga ngo umuntu asigarana umutima n'ubwonko bushaka, Declan Rice ararushye pe. Declan Rice amaze imyaka 3 atagira umwanya wo kuruhuka, weekend week out Declan ari mu kibuga. Arsenal Ubwongereza. Zubimendi yiberaga mu ikipe nka Real Sociedad, nibwo bwa mbere ahuye n'ahantu bamubwira ngo ugiye kwansha na buri match yose, ni kurasa buri match, weekend mu mibyizi. Akazi kamubanye, akazi gashya. Iki kintu abantu bashaka kutacyumva, njya numva ari ijambo tujya tuvuga gitwa nk'umukinnyi ngo kwiadapt, none abantu bakarikoresha mu buryo bwo kuvuga ngo umukinnyi utarafatishije, ariko noneho ngo bizasaba nk'umwaka ngo ubundi wa kabiri akabona gufatisha. Ubundi ni ijambo mu mupira badakoresha neza cyane. Ubundi abenshi bakunda kuvuga ni acclimate ni nuko kumenyereza umubiri ibintu utigeze umenyera. Uyu Zubimendi ariko ubuzima atigeze abaho, ariko uzi kuva muri Sociedad ukaza mu ikipe kubwira ngo iyi sazo tugomba gutwara igikombe, match yose ariyo gutsinda, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, Champion. He never lived that life before. Yarushye mu mutwe, niyo mpamvu ari gukora buri abukosa. Odegaard yaravunitse, Eberechi avuye Crystal Palace, niyo level abantu banabonye ari abamunenga ngo Eberechi nawe ngo umunsi umwe ngo atereka kakomeye ngo undi katwereka ko ngo ntashoboye. Niyo level, mentally he's not used. Ikipe ya Arsenal rero niyo mpamvu umuntu muri kubona wabaye muzima,
wabaye muri izi situation uri gukora ninde? Ni Bukayo mushima Imana ko mumubonye muri ino mikino abaye muzima gwera kuri izi match ebyiri ya Chelsea ni ya Tottenham n'iji gindi batsindaga n'ijoro natsinze igitego. Why? Ni ikipe abantu bavuga ngo umutoza ni muto ariko ntibibagirwa ko n'abakinnyi muri zone offensive ni bato. Victor muri izi situation ni muto muri ibyo bintu mumusaba ni sezo ya mbere yo kubaho ubuzima nk'ubu ngubu. Kandi Premier League hari abantu batekereza ngo margin bari nini cyane barebye izina ngo Arsenal ngo igomba kuza ngo ikagatera bine, kandi kusanga na statistique muri match 21 ikipe yaratsinze 6 bakanganyisha na Arsenal igatsinda 10. Usanga kwegerana ko kunganya kuri likely mu mibare. Urumva match, umva niba match ari 21 Arsenal yatsinzemo 10, umva ko izindi 10 mwitazibonyemo resultat, haba hari iyo chance yuko rero iyo kipe yagutesha amanota. Icyo ngewe nagaye ni kimwe wenda kuri Arteta, ubwo bifite wenda tutabonye kuri Chelsea cyane, tutanabonye kuri Tottenham cyane. Tottenham wene no muri VAR bakunze no kwirusha. Ubwo bifite ntabwo ari bwo ndi gutinya, ahubwo ikintu ndi gutinya cyane kuri Arsenal nicyo ko iteka ryose iyo ntabwo igira ikintu cyo kuvuga ngo reka dushyiremo igitego cya kabiri kabone nubwo twafashe umwanzuro wo kujya kugarira. Kuko icyo kintu nacyo cyo mu mupira ni ukuvuga ngo kwizigira. Ikibazo si uko watsinze kimwe ukajya kudefanda. Yego, ibyo ni Burayi bibaho, amakipe arasufura bro. Atletico yateye Barca bine yisanga indi match yagiye kudefanda. Ikibazo ni wakomodatinga ute option kuvuga ngo nubwo nagiye kugarira ndisigariza chance kuza kubona igitego cya kabiri. Kuko muri football buriya tactique yose iyo umuntu afasha decision yo kuza kukwataka abagusigiye espace inyuma wawe asa kubyaza uburyo. Dore rero ikibazo Arsenal yagize, twe twaje muri ino sezo dusa n'abafite inzira imwe, turi mu nzira ivuga ngo turakurasa kuri set pieces cyangwa se niba woroshye turakwataka tukurusha umupira tugutsinde, ariko ntituriga uburyo bwo gukina sambalo tukadominwa ariko tugatsinda umukino. Icyo ni ikintu twavuze Manu yari iri gukoresha mu gihe cyashize. Kuba wowe uri kuba urushwa ariko ukabibyaza avantage, icyo kintu rero akenshi gikorwa n'abakinnyi biruka nk'aba Martinelli nibo bakabaye badufasha. Mwabonye ko bamubanjemo babitekereza ko iyi kipe iri buze kudushyiraho umupira, iri budukubite baro nyinshi tukaza kuriranga kuri pesi ya Martinelli. Martinelli ni umwe mu bakinnyi babaye hoyi babuze bashize ino sezo. Martinelli namubuze leta rero no kuvuga ngo ahuje igitego kitaba kuri Brentford. Martinelli ni zero. Option ya mbere rero amakipe iyo afite abakinnyi nk'aba ngaba, iyo Martinelli aza ko ari Martinelli muzima, uri ko Martinelli adufasha kuri muri match za Champions League dukina na za Bayern. Uramwibuka wa mukinnyi tuvuga ngo ikipe turayirekize ariko nituyifata dufite umukinnyi tuyirasirize na za Villarreal ni bari Villarreal. Hari match nyinshi ajya adebroka. Bivuga ngo ubu ufite profile umukinnyi nk'uwo umwe cyangwa babiri, uvuga ngo nubwo bandusha ngenda switching off play bite nasa baronenga ari icyo gitego sura yatsinze Mani. Nicyo cyo kuvuga ngo bari kuturusha ariko turayibonye tuyishyize muri vide, aradrible ateye mu izamu. Icyo nicyo nagaye kucyo utagira iki kintu cyo kuvuga ngo ubwo buryo bari kukurusha umupira ufite option. Nicyo natinya kuko nyuma yo kubona igitego ikipe bakwaye umutima wagiye kuva ku munota w'umunani sinjye wabonye basifuka ku munota w'umunani. Igitego urumva ikintu cya bikomeje gutya ntago twagiye twarebye match nimugoroba zitandukanye. Nk'ubu Manchester United yatsinzwe na Newcastle ariko byibuze umuntu warebye match yishimye. Ati nubwo ikipe yagitsinzwe ariko byibuze twari match ifunguye nyine ugenda match Arsenal igitego yabonye ni n'amahirwe Bareba yakozeho n'umuzamu sinzi byamufashe agatego kari amafuti. Urumva abantu baravuga bati reka turebe ko hari ikintu cyaza gukunda kurindira iminota kugera ku munota 90. Abakunzi ba Arsenal umutima wari uhagaze, ibuka igitego rwana rwa Yakuba Minte rwari rugiye gutsinda ku munota wa kabiri. Umutoza wabo se wabonye ukuntu yaturashe. Umutoza wabo yaturashe turaza kubigara ko yavuze ngo iyi niyo umutoza wabo Fabian yavuze ngo iyi niyo kipe mbi mbonye ngo ukina icyo bita anti football. Wakinnye nabi cyane. Amakuru agezweho turatubihuze na Manchester City nayo yatikiye